Yohani fuyin rakwavat batakam yawawuni karwa. Ti kami nuri si Yesuam makubutran na kanumachina na udya kangi dadu katuwangan nu ayu ami ngaren su kelun. Dudang ranam yanan nu asakapi muamuan. Sunyangi dadudang. Umi ngaren su yuta mi panama manarang ni Yesuam katangan na ukalwa lewutanda ni Yesua kanumachina na udya. Tama sangib si Yesua amlowutsu machina na udya dudang. Nukanunangam yang inarna ni yuta u arwa itay sang nuluma. Duyananda Yesua kanumachina na udya. U umrat durakwa panaralayana ni tuwida nu tawa matjagum du farisay. Akanu mapatanatanang sunakum dasya matadutuam mangisiradu yananda Yesua mi pinansu vuvuda kanusuda. Katan ngani Yesu makakaria alalua mangi midudnadya. Amuruni pachityan nasira. Maniringam sinunyo kalagun. Maniring siram utaudu nasalira mi ngaren su Yesu. Maniring si Yesuam yakin nyoy pancang. Umi ngaren su yuta manarangnyam macirasing jira. Ti kanawuriyay pancin Yesuam minatung isu sira markem butiraw. Maniring pa si Yesu jiram sinunyo kalagun. Maniring siram utaudu nasala mi ngaren su Yesu. Maniring si Yesuam kuna ni pancin nyo nakayakenang. No kamumano yung yaku maladyakenam dinyo manapsi sira karariku. Upi ciringan na susang Yesuam pangununungan na uciring nadu kapancinanu muamaduto. Di kulik-lika siraw ni turmudjakena tahu. Karanam umi ngaren so simang pitam ni mapadulur su takrus. Am tunaran ang uyuta utakrus na kapacipas na siyado wanan no talingan no lamlam suino panyusingunda no mapatanatan ng sunakum da siya mataduto. U ngaran no lamlam suino panyusingunam si mahe. Maniring si Yesu jipitam pasungutira na utakrus mo. Muy panciu kaji kungapan su alaluan itu na diakan niya mataduto. Uy taysang no luma kanu panyusingunda kanu umrat durakwa panaralayanam rakpenda si Yesua kawawudasya. Ni manuman na nyangayan danyam may ngaran si Anasa. Iyaran nam icharwanu mayiraya mapatanatanang sunakum dasya mataduto. Dukas sa kawanang amay ngaran si Kayafa. Iyawuni mancinya do tawuduyo tayso kapya na siya. Nuasa katawa mangi mawakwak no arwataw. Macilulu si Simang Peter. Akanu asaka macinanaw di Yesuam. Asa jiraw katuvilan no panyisingunda no mapatanatanang sunakum da siya mataduto. Amuriw ni pacisdep na di Yesu. Amang ido vari no panyisingunda no mapatanatanang sunakum da siya mataduto. Si pitam amyendo panto. Makubutu asaka macinanaw di Yesua katuvilan no panyisingunda no mapatanatanang sunakum da siya matadutuam macisising do lamlam suida mangiwangiwang so parrebungan na mavakus. Mamuriw ni pas depan na si Peter. Maniring umavakus di pitam. Bekena ka macinanaw do danira kepatawang. Maniring si pitam. Beken. Marek menu kanunang. Amuriw ni pidok-dok da suapoy. Apanang dangan danu itay sang nuluma. Akano umrat durakwa panaralayan. Sunyangi ni pita macipanang dangjira.
pacicin na si Yesu no panyisingin da no mapatanatanang sunakam da siya mataduto. Uy pacicin na siyam umagardo na nauna kanu umanupja. Manyiring si Yesu kumasangi ba yamangan na naudu dakal walubutan no tao. Suya ko ikasangi ba yamangan na nausu tao du pininuriana kadurakwa panaralayan. Suya na ikapuno yaku puri benacingku. Iko ngumupacichenjaken. Api-apiara na ukangi mo mapacichisutawa yani makamiring sunanauku. Tada katen nganu nipanciku. Ti kana ni Yesu ciring nam siplang nau pusngina nuasaka mamrata kapancina no. Iko ngumutu mancino akman sang do panyisingin dano mapatanatanang sunakam da siya mataduto. Manyiring si Yesu jam nusimyan sumala sa kunyi panchan duar wataw ito. Amnu si manu yung utsirong kwam iko ngumutu ni plangi jaken. Mirat tatangam ipancina ni anas utawa mangi ni Yesu do tawa mingaran su kayafa. Apan niyo singun dano mapatanatanang sunakam da siya mataduto. Amnu kanunangam mawawud pa si Yesu. Mirat tatangam tumanang dang padang si Peter. Manyiring jauh saka tawam bekena macinanau kasu di Yesu. Manyiring si Peter do alalasan na jam bekena yakin. Amian suasaka lam suino panyirsingan dano mapatanatanang sunakam da siya mataduto. Iyaran nam repusno ni pichipas ng Peter su talinga. Manyiring uriyam joko ni macitai mo ni macera di Yesu dupi mo amuan no tawa. Manyiring si Peter jabwa. Ham ni macinaw no kanu nangu katar kukuk no manuk. Madagdagam agapin da si Yesu do yanan ni kayafa abagi. Hakang idan niya do may matmat niya loma tao. Kami ngaran su Pilato. Hamji sila ni macis depu tao do yutay. Tara tandanu na kamu kapacis dep da do vari no bukina tao do yutay do. Ipamaring da su kanina ngaranan da iyeche. Tanu si macis dep siram jidam niya siram mas pamarang su kanin jira. Hamuru nyang ini Pilato do pantua mapacicisira. Manyiringam ikong nyuwiyan no tawiya. Ikong nakaratan. Manyiring siram nuyabu nakaratanam namanjangayan jimuduja. Manyiring si Pilato jiram nukumuanam angayan kamurana. Agapan nyo na siya duiwawalam nyo. Manyiring siram yabu uyuyat naman na tumini na kumamansinu no raratan no tawa mangi wakwakun. Uriran nam mangununung utsing ni Yesu. Dukapansina no kataw-taon na mangi dapat ketenduju jika wakwakun. Karanam sumdep si Pilato do varia manci ni Yesu. Manyiring jam kamanuyong apa nyisingin dano tao duyutay. Manyiring si Yesuam. Yamanuyong aciring murian. Nuyamu ni mamiring do tao. Manyiring si Pilatuam. Wipanciya ka na tao duyutay. Atarik da kiyan yura kano panpanyisingin numapatanatanang sunakam na siya mataduto. Uya ni maini mudyakan na yamancino vari mudyakan. Ikong uraratin mo. Manyiring si Yesuam. Yajiya po do tao do karawan wo yako'y panalamurong. Tano si William. Jabu kajida nga gumanyakan no yumanup jakan na tawa. Kajida makapanjakan no panpanyisingin no tao do yutaya. So kujimu nga na idu karawan.
Maniring si Pilato jam kamano yung panyirsinganan. Maniring si Yeswam imo yaman cinya kena panyirsingan. Bukuni katarak do karawanam yami kasaw pipi pangayan na. Uriran nam milimuang no manu yung nanaw. Utauran na makrano manu yung nanawam. Uriw umamiring so chiringko. Maniring si Pilato ikong umano yung nanaw. Karanam makubot si Pilato. Maniring duwarwa tao duyo tayam. Kudi makakalasuya sa kararatan na. Ay ako panguraya na uyan kunya. Am kutumanguray iwawalam nyo. Uriran nam mangdido'y pamarang nyo sukanundo iyeche. U kapasawi ko suwas sa kamaraut sunakin na kumataw. Manwa, apiagin nyo ya kena mapasawi su panyisingin nyo ataw duyo tayan. Karanam amduludus sira. Maniring siram tahu siapa sawayin si Yesu. Ta si palapa upasawin. Si palapa ranam manuyong mangapswarapan.